Dober dan, gospod Žekš. Gospod predsednik vas je poslal, da nas lepo pozdravite, a ne? Ja. In me zanima, kako to, da se je gospod predsednik odločil, da bo častni pokrovitelj današnjega dogodka. Torej sklepam lahko, da je on zagovornik konoplje ali... Ne, jaz na podlagi tega ne bi sklepal, da je zagovornik konoplje, ampak je zagovornik pogovarjanja. Zagovornik tega, da se o problemih, ki jih imamo v naši družbi, usedemo tako kot danes tukaj in se pogovarjamo. In pridemo do nekih rešitev, ker če bo pa vsak v svojem brlogu sedel, pa se jezil na druge, pa nikoli ne bomo prišli. Je to zdaj zaključena zgodba, glede na to, da so zakoni niso bili sprejeti? Ne, zgodba nikoli ni zaključena. Jaz mislim, da ni zaključena. Tudi te seminari niso zaključeni. To je prvi seminar in jaz mislim, da gre za ne samo vpliv na politiko, ampak prosvetljevanje ljudi. Ko bojo povsod ljudje videli, da s tem ni nič hudega, bo pa tudi politika reagirala. Saj prej ne more, ljudje se morajo na volivce opirati. Tako da jaz bi bil optimist, rečemo zmeren optimist. Živijo, jaz sem Toni Cahunek, pa povezujem kongres. Težava ni toliko velika, kot bi lahko bila. Glede na to, da pač je vse in pri nas bilo že v državi tam pač leta 1999 sprejet prvi zakon, ki je nekako dekriminaliziral celo področje in nekako uporabnike umaknil iz tega sistema kaznivih dejanj in pač cele inkriminacije, kar se mi zdi, da je prvi korak. Je pa res, da potem se ni skoraj nič zgodilo, zdaj je že 15 let minilo od tega in bi bilo fajn, da glede na to, da so šle tudi druge države naprej, da imamo veliko več primerov dobre prakse, ki so že preizkušali in sistem medicinske uporabe in rekreativne uporabe, da pač tudi pri nas malo premislimo, kje smo v tem trenutku, pa kaj bi se splačalo narediti, da bi bila situacija tudi v naslednjih letih še boljša. Mislim pa, da je pač medicinska uporaba konoplje prva stvar, ki jo moramo narediti, da tudi kot družba nekako dojamemo, da konoplja ni pač ena tistih prepovedanih drog, ki bi res škodila naši družbi, ampak da gre za eno rastlino, ki lahko veliko dobrega prinese. Jo pa moramo imeti tudi seveda kot drogo, kar pomeni, da v rekreativni uporabi moramo pač premisliti, kako zmanjšati vse škodljive posledice. Pa verjameš v neko samooskrbo oziroma samozdravljenje s konopljo ali verjameš, da mora biti to nekako pod nadzorom medicine? Ne bi rekel, da mora biti pod nadzorom medicine, mora biti pa pod nadzorom strokovnjakov. Ker vidimo danes tudi nasplošno na tem področju delujejo strokovnjaki, ki so zelo malokrat iz področja medicine. In mislim, da bi bilo veliko bolj predati nekako žezlo tem ljudem, ki imajo že pač znanje na tem področju in kar se tiče pridelave konoplje in kar se tiče zdravljenja. Pri nas v Sloveniji imamo kup ekspertov, ki bi bili pripravljeni prevzeti te tako imenovane konopljarnice, kjer bi lahko konec koncev vsak bolnik prišel do konoplje, za katero bi vedel, koliko ima THC-ja, koliko ima CBD-ja in koliko ima ostalih kanabinoidov, kar je seveda ključno za zdravljenje. Hkrati bi pa dobil tudi enega eksperta, ki bi mu znal pravilno dozirati način uporabe konoplje. Tudi moramo se zavedati, da je tukaj načinov uporabe konoplje nešteto. In to kajenje je pač samo eden od načinov, ki bi ga seveda morali malo premisliti oziroma pretehtati, kaj se da narediti z vaporizatorji, z prehrano in z preostalimi načini vnosa konoplje v telo. Jaz sem Robert, sem pa zato, ker sem uporabnik konoplje. In kaj pričakujete od današnjega kongresa? V bistvu nekaj novih informacij, pa druženje, pa spoznavanje kakšnega novega člana. Ja, bistvo je, da je to informacija prišla med ljudi, da se tu nekaj dogaja. To je bistvenega pomena, da ni več konoplja tako ilegali, kot je bila do zdaj. Zato, ker me zanimajo njeni učinki, predvsem izkušnje, če bom srečala koga iz Slovenije ali pa kjerkoli, ki to jemlje, da bi mi povedal, kako to zgleda, kako deluje. In zakaj vas to zanima? Ker sem pač bolnik in če bi se mi zdelo, oziroma zdelo se že, tako se mi zdelo. Ampak rada bi imala več informacij, da bi se na ta tretman spravljala. My name is August Delors and I'm advisor of the Ministry of Health of the Dutch government and I'm an advisor for the city of Amsterdam. And I advise them in all concerned drugs policy, so especially also to cannabis. So coffee shops, cannabis prevention on schools, treatment on cannabis addiction, workers in the first aid clinics,
a variety of advising from the level of the work floor to the government level on political level. Okay, so what is the situation concerning cannabis right now in the Netherlands? There is a huge struggle at the moment that more than 80 mayors of big cities in Holland, they want to legalize the grow of cannabis. So they are fighting the government. They don't want to do it. So what's happening in the United States? We want to introduce that also in Holland. So the back door of the coffee shop will be legalized in 2-3 years. And I always advise the Dutch government to do that. The front door of the coffee shops is legal, so let's legalize the back door too. Okay, but is it still that right now only Dutch people can buy marijuana in coffee shops? That's a law, but after 2 years of this law, 85% of all the cities who have coffee shops, so 93% of all the coffee shops don't obey this rule. So 100% of the tourists, So Dutch. that's typical Dutch. Typical Dutch, yeah. That's typical Dutch. So all the tourists are welcome in the most wonderful place in Holland, not only in Amsterdam, the coffee shop. Are you using cannabis in medicine purpose in Holland? Yes, there are. It's by the government. Yeah. It's a protocol that when you're an MS patient or you have cancer with chemo, you can go to special places by the local doctor. But also half of the coffee shops in Holland, when you give a prescription to the coffee shop owner, Yeah. you can get cannabis half the price. Tlele zastopaš na kongresu o konoplji svoja stojnica iz konopljarne. Povej, zakaj si pravzaprav danes prišel? Ja, poleg tega, da sem prišel pogledati, kako izgleda stojnica, sem prišel poslušati, kaj v bistvu dosti ugledni in ljudje, ki imajo veliko izkušenj za to temo, imajo namen povedati. Mislim, da bo ta konferenca oziroma simpozij zanimiv in da bo širša publika izvedela marsikaj, kar je do zdaj bilo nekako ali tabu ali pa se ljudje o tem niso pogovarjali. Tako da mislim, da je to za razčiščenje pojmov o konoplji, taki in drugačni, to danes izjemna priložnost. In kaj misliš, da so tisti glavni predsodki o konoplji v Sloveniji? Predvsem razsežnosti njene koristi oziroma po drugi strani njenih stranskih oziroma negativnih učinkov oziroma škodljivosti. Te pojmi so zelo, rekel, in nestrokovno in neznanstveno bili predstavljeni publiki zadnjih oziroma družbi v zadnjih 70 letih. Mislim, da je čas, da pridemo stvarem na jasno, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je škodljivo, kaj je zdravi, kaj smemo, kaj ne smemo. Ti si iz Makedonije. Da. I kaži mi, kako je situacija u Makedoniji s konopljom? U kom smislu? Ima tu više lejera. Naprimer za legalizaciju. Šta se događa sa konopljom u Makedoniji? Otprilike zadnjih godinu dana skoro svi znaju za ulje i za medicinske, za medicinsku upotrebu. Da. Samo se još svi boje i niko ne priča. Ima čak nekoliko ljudi koji su se izliječili uljem od kancera, ali onda to drže samo za sebe. Ne bi da stigmatizirano je previše. Pa postoji neke akcije da bi se... Akcije sad je ova prva. Nešto oficijalnija, sad ne bi to da reklamiram sad kao, ali uistinu je prva. Sve drugo je Facebook, internet, lajkovi, ali ništa, u biti ništa konkretno. Onda
na crnom marketu svi tražijo konoplju. Ovako sad, u Makedoniji sve što stiže iz Albanije, Da? ono popularno selo Lasarat valjda, u biti je sve sativa i je mnogo teško da nađeš indiku za medicinsku potrebu. Ljudi prave ulje od sative, ima rezultata, ali nisu baš takvi ko što bi trebali da budu od indike. Sad stvar je u tome što svi podržavaju, ali to kad su kući. Ali nešto javno da se kaže, to teško. To još nije dobro. Da. A zašto si ti došao danas u Ljubljanu na ovaj kongres? Ja sam prvi put došao u Ljubljanu da se lečim od Hodgkinsovog limfoma. Od čega? Hodgkinsov limfom. Šta je je to? kancer na limfnim, Aha. ne znam kako da ti kažem, krv i plazma, ono što ti Dobro. spravi plazmu, Da, limfa. da. Pa kancer, imao Aha. sam to. Lečio sam se hemoterapijom Ja. i radioterapijom. Ja. To je bilo kad sam imao 16 godina. To je bilo ovdje u Ljubljani. Posle 2011. kao mi se vratilo to opet i onda sam to sredio s tuljom. Bistven predsodek se mi zdi to, da je 40-50 let dolga kampanja zoper konopljo, ki asociira nekako povprečnega prebivalca Slovenije, pomislila na neodgovorne ljudi, na odtrgane tipe. Nekoč so bili to dolgolasci hipi, zdaj so pa pač neke druge karikature. Sprav, to je problem, da so ljudje pozabili misliti svojo glavo in da farmacija prevzema svojo vlogo. Če smem parafrazirati, strupi, pesticidi, težke kovine so, mislim, res stropene stvari so možne, jih lahko kupaš zgolj z izkaznico kmeta. Zdravilna zelišča se prodaja pa potono zgolj v lekarnah. To se mi zdi perverzno in sploh prohibicija zgublja tla pod nogami. To je evidentno. Meni se zdi, da smo kot človeštvo, kot človeštvo zdaj na neki prekretnici, če ne bomo zdaj začeli z lastno glavo misliti, pa se uprli temu finančnemu kapitalizmu, ki gleda zgolj na denar, na profit, na dobiček. In če ne bomo začeli živeti kot aktivni državljani in rekli na določeni točki dovolj je, stop, kaj se pa greste, dosti imamo teh predpisov, zakonov v prid nekim zaslužkarskim politikam, dovolj je tega in se pač postavimo na svoje noge z lastno glavo, začnemo misliti. Ste došli iz Hrvatske. Da li možete nam kazati kako je u Hrvatskoj sa konopljo? Šta se događa? Konoplju vrlo je popularna biljka, politički u Hrvatskoj je slična situacija kao u Sloveniji. U Sloveniji čini mi se su malo i blaži. Ne znam kakvi su zakone, ali barem koliko ja čujem, blaže se postupa prema ljudima koji koriste. U Hrvatskoj su sasvim striktni zakoni, međutim događaju se neke promjene i na ovoj aktivističkoj sceni, a i na političkoj sceni. Ima nekih naznaka da u roku nekom relativno kratkom bi se mogle dogoditi neke veće promjene, pa i političke. Znači, govorim konkretno o stranci Orah od Mirele Holy, to je jedna inicijativa, a s druge strane, evo, konačno se mijenja nekakva zakonska regulativa vezano i za industrijsku konoplju i probleme koje su imali proizvođači u Hrvatskoj koji proizvode industrijsku konoplju. Tako da stvari se kreću na bolje i to rapidno u zadnjih 6 mjeseci. Očekujemo u sljedećih godinu, dvije velike postupe. Jako puno ljudi se liječi, nažalost, tržište potpuno neregulirano, vjerojatno kao i u Sloveniji. Užasno puno prevaranata koji prodaju ništa kao ulje i dok se ne regulira zakon oko toga i tržište će biti tako kako je loše, ali jako puno ljudi se liječi konoplju. Ja sam negdje čuo čak od ovih onkoloških pacijenata da ide preko 50%. Evo, nisam siguran, stvarno, to je nekakva informacija koju sam načela. Prihaja čas, da se pač iz tega srednjeveške paradigme, v kateri se nahajamo, tako lokalno kot globalno zbudimo in gremo naprej v neko boljšo prihodnost. Ta seminar, te teme, s katerimi se seminar ukvarja, se mi zdijo del pač tega prebujanja in ozaveščenja. Imam multiplo sklerozo in prišel sem, da vidim, kako napreduje tema glede marihuane v medicinske namene. Verjameš, da ti lahko konoplja pomaga? Ne, da verjamem, vem.
Vse se zdravi z hašišovim oljem, Aha. tako da vem, niso sumi več to pa. Se ti zdi, da bi bilo potem pravično, da imaš pravico gojiti svoje rastline? Seveda se mi zdi, da je bilo pravično, da lahko človek odloča o tem, s čim se bo zdravil. Recimo, meni so dali celo vrečko tablet, nisem sprejel kemijskega zdravja, ker pač stranski učinki, kemija, fotoz. Ne vem, odločil sem se za konopljo, že kad imam 20 let, ampak medicinske namene sem spoznal zadnjih 5-6 let. Tako da ja, konoplja, zaupaj naravi, konoplja zdravje. Glavni razlog je zato što se tako nešto veliko dešava po prvi puta i nakon ovoga nećemo više moći, znači morat ćemo početi igrati našu igru naroda među nama. Političari neće imati više puno izgovora, znači sad je sve na nama. I kako je u Hrvatskoj? Što se tiče ovog pitanja, Ja. pa jako teško i tako dosta zatvoreno, ali znači među ljudima se već zna i krug je stvoren kojima se ljudi liječe i kojima se to znanje predaje usmeno. Tako stvari su stvarno mnogo bolje. I što misliš o predavanju, o kongresu? Mislim da je jako poučno i mislim da, nadam se da će to biti medijski popraćeno, da će ostatak svijeta to vidjeti. Ovog dijela Europe naše. The oil is very expensive. I'm wondering, what are the actual costs of making this oil? If the governments weren't standing in my way, I could make a full high-grade 60-gram cancer treatment for about $100. Seriously? So, every price that is much more than this is overrated. Well, it's only because the governments have these absurd laws in place. If there was no laws, against the use and growing of this plant, then you could buy a kilo of high-quality cannabis bud to make your medicine for $10. It's the governments and the big money behind them that's caused this. And that's the reason I say this medicine should be made available on a donation basis. Well, the government created the black market by putting these laws in place. If there was no laws, there'd be no black market.